Yo, what is up guys, ljudi, Martin ovdje i dobrodošli u opet Potion Craft. Izvinite što nije bilo videa 3 mjeseca, pošto kad sam izbacio drugu epizodu Potion Crafta sutra mi se desilo nešto sa onim Vegasom i nisam mogao ništa sad obradim. I evo ga, samo možemo. Nastavimo tamo gdje smo stali, Potion Craft epizoda 3. Budemo se pratiti sa snimanjem, tada, ok. I da, pogledam onu drugu epizodu, ja sam najbolji kemičar, sam lajka. Hvala svima od srca. Ok. Ti nastavljamo, ok. Ići ćemo negdje, ići ćemo, čekaj, imam nešto za godinu. Znači idemo ovako. Ja mislim da je preglasko i sad ću to smanjiti. Ok. Dalje, također snimat ću jednu igricu koju sam ja igrao prije, ajmo reći, 2 godine. Da. Igrica se zove Shotgun Farmers. U pitanju je gdje si ti farmer i imaš kao šotke i kakve druge puške i pucaš se. Igrica košta vada 6 eura na Steamu. Čekaj, imam neku za lijevu. Evo tu. A ja sam tu igricu kupio preko G2. Idemo na ovu. Treba to. Čekaj. Healing potion, aha. Mi to riješimo. Healing potion je rekao ovaj. Ajmo njega da stavimo ovako. Ok, za danas. Kuda treba we have trouble in our village. Invasive battles have taken up into... borba valjda. Znači ovo sad boje. Dobro. Mislim da se ja ću budemo vratili snimanjem Robloxa. Ne znamo, a vi na Discordu on igra CSGO sada. Pošto ja sad snimam ovo. E da, ne vedete se sad posvađati sa Kikim, nisam se posvađati, budemo se snimali zajedno. Ok, I had some strange soup for lunch, and now I don't feel so good. Oof. Do you have anything for trouble? No more Gaston's adventures. Ovo misliš, ne. Mislim da treba njemu isto životi valjda. Da, ovo nam se TikToka. I kako tako ovako brzo miješam? Ne ovako, nego je to samo ovako. Vidite kako brzo, ne, krivo. Pazite, ovo slično. To. Koliko brzo ide sad? I ovo tu treba, da. Ok, mislim da ovo dobro. Yes. Show me your goods. Ajde, priza. Ajde, doviđenja. Ok. I need a strong and fast ensign potion. Ovo znamo već. Boom, boom, boom. Boom. Ovo se traže. 12.
monster ljudi. Piše u komentarima je vi volite piti monster. Yo, I was something to do with the ice element tuning, mountain village, and ordinary sword uses against enemies. But if you can give me a fire potion, I'll coat my blade with and take that element down. Okay. Moramo naći vatreni ovaj. Ajmo ga uništimo. Da, linijata škola je počela. Pišite mi u komentarima koji idete vi razred. Mislim da... ne. Ko nam za gore? Evo ovo tu. Ovdje sam sve ubro. Mislim da je tu negdje. Moramo desiti. Također ljudi, stream neka na trolu, da zapratite me linkove u opisu. Zapratite na trolu Barter231. Učite moj Discord server, čak i u Kikije. Ok, 2, to je potrebno. Eksplozija, ti ovo treba, ne. Fire potion mu treba. Ja mislim da samo ideš... Ajmo samo ići... Evo. Mislim da ga vidim. Mislim da tu treba. Bum, bum, bum. Evo ga, fire potion, to ti treba. Da 17, idi. What a coincident comment. Send me to fight an element 2. Opet i ti trebaš fire. Nemaš šanse da stignem tamo. Nema šanse, be. Imam neku za lijevu. Nemam za lijevu. Ovo. Dakle, ovdje imamo podrum. Da ljudi, kod nas pada kiša. Nekak je onako loše vrijeme. Sorry, man te. Baš ići. Budemo valjda... Nemo šta ću, čekaj, vi uopće... Jao, pa vi ne ču... Aha, da, uređaj za... Dobro čujete, mislim sam da je ovo uređaj za snimanje videa. A to je tu kamera. Da, hoćete, ovo je moj facecam kak sam ga lijepo uradio. Ok, ajmo nas pavimo. Idemo nas pavimo, ajmo preskočimo ovo. Start a new day, ajmo da uzmemo ovo. I... Ok, da ćemo stati. Mr. King, idem. Ok. To je bilo to za ovaj video. Ako vas se smiješalo, ostavite jedan ogroman like. Sad. Pretplatite se kanal, kliknite zvonce kako bi dobili notifikacije za video. Učite na Discordu. Ćao!